nongera kubashimira mu kiganiro imbumbe. Mbibutse ko ikiganiro imbumbe ari njye Uwimana Fiston ukibategura nkanakibagezaho binyuze kuri YouTube channel imbumbe. Tugiye kuganira ku ndwara ya hepatite, indwara y'umwijima, hepatite mu bwoko bwa B na C. Iby'ingenzi turi bwaganire: indwara y'umwijima ni iki? Kuki izi ndwara hepatite B na C zihangayikishije? Indwara y'umwijima hepatite wo mu bwoko bwa B na C zandura zite? Ni bande bafite ibyago byinshi byo kurwara indwara y'umwijima wo mu bwoko bwa B na C? Turi bwanaganire, ese virusi itera umwijima wo mu bwoko bwa B na C zaba zimara igihe kingana iki hanze y'umubiri zidapfuye? Ese haba hariho urukingo rw'indwara y'umwijima? Ni bande bakeneye urukingo rwa hepatite B kurusha abandi? Ese ni itegeko kubanza kwipimisha mbere yo gufata urukingo rwa hepatite B? Ese umugore utwite cyangwa wonsa yahabwa urukingo rw'indwara y'umwijima? Turi bwaze no kurebera hamwe, ese nakora iki igihe hari urukingo rwa hepatite B nibagiwe gufata? Ibimenyetso by'indwara y'umwijima wo mu bwoko bwa B na C. Umuntu yamenya ate ko yanduye indwara y'umwijima yo mu bwoko bwa B na C? Ese indwara z'umwijima zo mu bwoko bwa B na C ziravurwa zigakira? Ese umuntu yakwirinda ate indwara y'umwijima wo mu bwoko bwa B na C? Ibyo byose nibyo tugiye kuganira mwa kino kiganiro imbumbe. Mbashimira, mbasaba gutega amatwi. Indwara y'umwijima hepatite ni uburwayi bwibasira inyama y'umwijima ikabyimba bitewe n'impamvu nyinshi. Muri izo twavuga nka virusi, imiti yo kwa muganga itakiriwe neza n'umubiri, imiti yo kwa muganga irengeje urugero, imiti ya gakondo, inzoga n'ibindi. Kuki indwara ya hepatite zihangayikishije? Ni indwara zandura cyane, ni indwara zitamenyekana kare ngo zivurwe, ni indwara zigoye kuzivura kubera imiti ihenze cyangwa se rimwe na rimwe imiti idafite ubushobozi bwo kuzikiza burundu. Ni indwara zica cyane. Indwara y'umwijima hepatite wo mu bwoko bwa B na C zandura zite? Zandura binyuze mu maraso, mu mibonano mpuzabitsina idakingiye. Umubyeyi ayanduza umwana cyane cyane igihe amubyara. Guhanahana ibikoresho bikomeretsanya nk'inzembe, inshinge, uburoso bw'amenyo ndetse n'ibindi. Ni bande bafite ibyago byinshi byo kwandura indwara y'umwijima wo mu bwoko bwa B na C? Umwana uvutse ku mubyeyi ufite indwara y'umwijima wo mu bwoko bwa B na C aba afite ibyago byinshi byo kwandura iyo ndwara. Umuntu ubana na virusi itera sida aba afite ibyago byinshi nawe. Abakozi bakora kwa muganga, abakora umwuga w'uburaya, abagabo bahuza ibitsina n'abandi bagabo, abantu bongererwa amaraso cyangwa ibindi bijyanye n'amaraso, abantu bitera imiti bakoresheje inshinge baba bafite ibyago byinshi byo kwandura iyo ndwara. Abantu batizanye ibikoresho bikomeretsa, abantu bivuriza ku bavuzi batemewe kwa magendu, ababa mu nzu z'imfungwa, gukorana imibonano mpuzabitsina n'ufite indwara y'umwijima wo mu bwoko bwa B na C. Abo bose baba bafite ibyago byo kwandura iyi ndwara. Ese virusi itera umwijima wo mu bwoko bwa B na C zaba zimara igihe kingana iki hanze y'umubiri zidapfuye? Virusi itera umwijima wo mu bwoko bwa B ibasha kumara iminsi irenze 7 hanze y'umubiri idapfuye, mu gihe iyo mu bwoko bwa C yo ishobora kurenza ibyumweru 3 idapfuye. Ese haba hariho urukingo rw'indwara y'umwijima? Kugeza ubu
urukingo rw'indwara y'umwijima wo mu bwoko bwa B ruriho, ariko indwara y'umwijima wo mu bwoko bwa C nta rukingo igira. Ni bande bakeneye urukingo rwa hepatite B kurusha abandi? Yego, abakeneye urukingo rwa hepatite B kurusha abandi ni aba bakurikira: abana bose bakivuka mbere y'amasaha 24, abantu babana na virusi itera sida, abakozi bo kwa muganga, abantu babana kandi bita ku muntu ufite indwara y'umwijima wo mu bwoko bwa B, abantu bakunze kujya mu bihugu iyi ndwara y'umwijima wo mu bwoko bwa B iri hejuru, n'abandi bose bashaka kwirinda indwara y'umwijima wo mu bwoko bwa B. Ese ni itegeko kubanza kwipimisha mbere yo gufata urukingo rw'iyo ndwara? Kugira ngo umenye neza ko urukingo uhawe rwakugirira akamaro, ni byiza kubanza kwipimisha kugira ngo umenye ko utamaze kwandura indwara y'umwijima wo mu bwoko bwa B, kuko wikingije waramaze kwandura iyi ndwara, nubwo ntacyo urukingo rwagutwara ariko ntacyo rwakumarira. Nyamara mu gihe ubona kwipimisha bitagushobokeye, ushobora gufata urukingo hanyuma ukazipimisha nyuma igihe bigushobokeye. Ese umugore utwite cyangwa wonsa ahabwa urukingo rw'indwara y'umwijima? Yego, bitewe n'uko uru rukingo nta virusi nzima irimo yanduza umwana, nta mpamvu yabuza umugore utwite cyangwa wonsa guhabwa urwo rukingo. Ese nakora iki igihe hari urukingo rwa hepatite B nibagiwe gufata? Ni byiza gufata inkingo zose uko zateganyijwe, ariko iyo habayeho kudafata urukingo mu zo wari uteganijwe, wagana umuganga ku kigo nderabuzima cyangwa ku rindi vuriro rikwegereye, akakubwira uko wafata izo nkingo wibagiwe. Ibimenyetso by'indwara y'umwijima wo mu bwoko bwa B na C. Ku bantu benshi banduye izi ndwara, nta bimenyetso bakunda kugaragaza iyo bakimara kuzandura. Nyamara bake banduye izo ndwara bashobora kugira umuriro, gucika intege, ikizibakanwa, kuribwa mu ngingo, amaraso y'umuhondo, amaso y'umuhondo, inkari n'umusarani byahinduye ibara, kuribwa mu nda, kuruka n'ibindi. Ibyo bimara igihe gito bigahita bishira. Hanyuma iyo ubudahangarwa bw'umubiri butabashije gukiza iyo ndwara ya hepatite mu bwoko bwa B na C, uwayanduye abantu nazo bucece imyaka myinshi irenga 10 nta kimenyetso, kugeza ubwo azagaragaza ibimenyetso bikomeye by'uko umwijima we wamaze kwangirika: kanseri, urushwima, amaso y'umuhondo n'ibindi. Umuntu yamenya ate ko yanduye indwara y'umwijima yo mu bwoko bwa B na C? Bitewe n'uko akenshi izo ndwara zitagaragaza ibimenyetso, zimenyekana gusa ari uko umuntu atanze amaraso kwa muganga bakazisangamo. Birumvikana yuko kujya kwisuzumisha ugatanga amaraso kwa muganga igihe kinini ugira ngo bagupime ari byiza, bigufasha kumenya niba waranduye cyangwa urwaye iyi ndwara y'umwijima hepatite yo mu bwoko bwa B na C. Ese indwara y'umwijima wo mu bwoko bwa B na C ziravurwa zigakira? Indwara y'umwijima wo mu bwoko bwa C ishobora kuvurwa igakira burundu. Nyamara uwayirwaye cyangwa yanduye cyangwa se uwayivuwe ashobora kongera akayirwara nyuma. Iyi ndwara yo mu bwoko bwa B na C ariyo hepatite, indwara yibasira umwijima,
cyane nka hepatite C yoyo uwayirwaye yavurwa agakira yego, ariko birashoboka yuko yakongera akanayandura ariko akongera akavurwa igakira. Indwara y'umwijima wo mu bwoko bwa B nta muti uraboneka uyivura ngo ikire, ariko hari imiti itangwa kugira ngo igabanye ubukana bwayo mu maraso, bityo ikarinda uyirwaye ibyago bya kanseri y'umwijima ndetse n'urushwima. Ese umuntu yakwirinda ate indwara y'umwijima wo mu bwoko bwa B na C? Umuntu yakwirinda izo ndwara yirinda inzira zose zanduriramo: amaraso, imibonano mpuzabitsina idakingiye, ibikoresho bikomeretsanya n'ibindi twagiye tuvuga. Ukundi kuntu twayirinda: gukingira indwara y'umwijima wo mu bwoko bwa B abana bose bakivuka ndetse n'abakuru batakingiwe iyo ndwara bagakingirwa. Hari gahunda y'ukuntu inkingo zitangwa ku mwana, ku muntu mukuru. Izi nkingo zigatangwa zigamije kuturinda ibyago byo kwandura cyane indwara y'umwijima wo mu bwoko bwa B. Kaduhere ku bana. Urukingo rwa mbere umwana ruhabwa munsi y'amasaha 28. Urukingo rwa kabiri akongera kuruhabwa mu kwezi n'igice. Urwa gatatu amezi 2 n'igice. Urukingo rwa kane amezi 3 n'igice. Aho ni ku mwana. Naho ku bantu bakuru ukimubona yaruhabwa. Ku kwezi kwa mbere agahabwa urwa kabiri, ku mezi 6 agahabwa urwa gatatu. Urukingo rwa kane rwo ntiruba rumureba ku muntu mukuru. Abantu bakuru bafite virusi itera sida. Ku bantu bakuru badafite virusi itera sida twabonye yuko barebwa n'inkingo 3. Ukimubona ku kwezi kwa mbere, ku mezi 6. Naho urwa kane rwo ntiruba rumureba, ariko umuntu ufite virusi itera sida we aba arebwa n'urwo rukingo rwa kane. Urukingo rwa mbere ukimubona ku kwezi kwa mbere agahabwa urwa kabiri, ku kwa kabiri agahabwa urwa gatatu, ku mezi 6 agahabwa urwa kane. Ese mu Rwanda hari serivisi zijyanye no kwirinda, gupima no kuvura umwijima wo mu bwoko bwa B na C? Yego koko, mu Rwanda hose ukeneye serivisi zijyanye no kumenya, kwirinda, gusuzumwa no kuvurwa indwara y'umwijima yagana ivuriro ryose rimwegereye agahabwa ubufasha. Ushobora no guhamagara ku murongo utishyura ari wo 114. Bibutsa yuko njye Uwimana Fiston ari njye bategura iki kiganiro nkanakibagezaho. Ndabashimiye kuba mwabanye nanjye ndetse mugatega amatwi. Mbashishikariza gukurikiza inama muhabwa na muganga, gukurikiza ibyo mwumvise, hanyuma tukareba ko twiyubakira ubuzima bwacu neza. Ndabashimiye. Thank you for watching this video. Like, subscribe, share and comment. I love you.